representante povo e uma hukum Parlamento Nacional alega considera EDTLEP halo corrupção. Durante plenária parlamentar, terça-feira semanane, representante povo e uma hukum Parlamento Nacional levanta assunto na plenária no considera EDTLEP halo cobrança da prática corrupção ba prepago. Deputado bancada CNRT, Gabriel Soares satu assunto tambah hira comunidade Sira Basosa pulsa eletricidade, folin $5, no loriba ense ia prepago, mas bem número digit folin $3 toluniandet. Dolar ba ense hetan $3 de. Deve com a taxa ainda nem demasiado. Atualmente também, presidente EDTLEP de salário sabe anabriu nega. Favor lá bem halo terus demais. Lema temi yang kata korupsau mah tidak nih. Dia korupsau mana? Sosa $5, ba ese $3 deh. Dia sosa $1, ba ese 50 sen deh. Ini sistema sama kita nih. Hoi dan lema kau liga. Saya kami kolega dari Madeira hati-hati diangkat B. Subar ulu kidung sai. Basior deputado kau akan kata baita. Politika itu halo yang berfungsi dan nih. Baik ita teki etika ita kuliah baik ita dihukum naik serne satang ita de ema numero haus sindikat kita bautus profesorida edukação subar ulu kidung sai ita bautu refere ba presidente da República Timor Leste haus ita bautu ema debe ita me ita bele halo politika baik be linguagem aika dois serne ita tahu ihane fatih. Aku di kolega para kenemos dia talabes kontesta da sida. Tapi hari linguasi dan me maka itare beres ita to sai. Ita be subar kidung sai kidung ita refere ba ita ne korpu manu de. Kela beres ita to hate de ita de. Politik itu hal here. Ne ba kolega deputado dari Madeira hau hakara refere hade sane. Nune deputado Gabriel Husuba EDTLEP, labele halo prática corrupção ba comunidade Sira, tamba idane halo povo terus ba bebê. A reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba Ema Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no farre tutang ba media social Hotu.